پروژه کشاندن آویش حسکه من بحث پروژه بکن و زانن کریزه که مزن یا آویل پاریزگاه حسکه هيا چند مهن ويسكها آوي علوك لسريكانية بتمامي روستيايا وخلقي باجار حسكة دردورة حسكة آوي بتانكيران دكرن آوا نپاقجا آوا دكرن جي هما بيجن ناي وخوارن بهاي جي ناي كرين هجمارك جريك خستن مروفي آف برج مالباتين هجار را پیدا دكرن لي بنزيك بون آهوين را او ريقسن دبيجن دي او نكارن و آوه پیدا بکن و بگهینن خلقه جبر وی کیجی مترسیه که خطره که گله که مزن لسر وان مالباتین هجار هیا که نکارن آوه بدست خواه بینن جبو چاره سر کرنا کریز آوه لحسه که و در دور آوه چه هیا ریو بریا خسر دست به پروژه که کریه جبو کشاندن آوه جبو یعنی وی عموده بکینه حسه که و آوه گندواری عموده ببا حسكي ببوريان و درباسي حسكي بك ريفا بريا خسر بقاسي 3 مليون دولار امريكي بتشيك جبو و بروجي وقتان ديا چقاس دريج دكا يعني اف بوريا اوي چقاس جگندواري عمودي حتى حسكي 62 كيلومتران دريجيا وان بوريان هيا يعني 62 كيلومتران اف ج عمودي جبو حسكي ورا كشاندن جگندواري عمودي چقاس مزنه يعني فرهبونا وان بوريان چقاسه 8 مليمتر بورين آوه و ورن کشاندن فرهن و 20 بیرین آوه بین کولاندن جبو و پروژه گلکی گرینگه براستی 5 بیر نها هاتنه کولاندن 3 بیر دینه کولاندن و 12 بیر جی لبنده کولاندن اینه وکیدن 5000 متر سجا کپاسیته انبار کرنا آوه و هبه باشه مليونك وبين 6,000 كس لحسكه ولجندوار حسكه وسوديج في بروجي ببينن جبركو اوقاس كس جبر قرتنا افا الوك نها افا باقج محرومانه اف بروجي دمكو تمام ببا بتشسري بيغمان وكريزا افيجي لباريزغا حسكه ونمينه